244A lapen sai kamalong kichupang lem aputhak hampang asong song pho atum kachesong Eastern Karbi Anglong College Student Union Society Bang Phukangwai Patupo Nawai Bill along Ingnam Angnar Inulapan Pachitikang Lot Kardom Pini prime time abirta kethanabang nilisami Vilenrong Parpi Nonarjik tha birta angton pen Samson Singh Ingti Memorial Park atheng no along hemprek aputhak lapen saikam thom kep along kichupang lem aputhak songpho hamphang atum chingrum si pini kache songpon Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen di Mahasau ke thom Inglong district arat atum akar e article 244A ateng pen ke Longnangji Autonomous State ke chuncherek aputhak lapen Karbi Anglong Autonomous Council along kedu saikam thom kep along ke chupang lem aputhak di porong sepi Samson Singh Ingti Memorial Park atheng no along KFA KSYA KYO UKYA lapen KUC atum chingrum si kache song asai kedeng भ्रष्टाचार नहीं चलेगा भ्रष्टाचार नहीं चलेगा Ada porpai kresi pen ongdung amuluk cetodun si Prabjen pen Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen di Mahasau arat atum akar i hemprek nang pachun pinangpo lapen Karbi Anglong Autonomous Council along kedu usai kam thom kep along nang kapali kuti tangka kichupang lim aputhakta Prabjen pen CBI patar lip nangji anparta kichupang lim vek asai phusai khi atum aphanta nep ingnang si hem kangsam beng nangji pusi kachesong ahut ke hang paso India Homidano Tokda Article 244A so Pakistan Muslim Summit ini dikumpulkan ini so demonstration program summit itu organize lo akan ke lepas so pintu lo summit itu masam governor kan Karbi Anglong DC hari ini pagi pun non summit position kan tahu lasi ini tuh kita bangala lo Article 244A lagi Homidano Tokda constitution Tokda awastu dan Uttarakhand Jharkhand Telangana tuh mani constitution Tokda reservation of film ke sampai anak itu mandi state pure lote ini tuh Karbi Anglong lapan di Mahasau lapan West Karbi Anglong sampai artikel 244A nake university ini tuh lapan so dingin sih pensi sini ini tuh daksong cium pensi ini tuh lapan so program depan lapan tuh isi bangke ini tuh ada demand zolang langsung demand lapan ke Karbi Anglong department hongkep do lapan department hongkep han kapanong tangka pro tangka nang pali do langsung tangka kecil panglim lapan ke Kado be Karbi Anglong arat atum labangke jini lablo stame kedam tang ani cesong lo stame labangso ka cesong stame lo andang itum ham labangso pacunce nasi pini itum labangso pintu nolong jong do lake siga inquiry dong bek ni Karbi Anglong party department lapen kicok che bang puhan ke atek stame bengken lan itum han disai nabu disini itum ini dak farmers lapen itum dak social organization president organization chana pet pen itum labangso program bang selesai non political atum bangke labang atum non pini nan itum atheno nije itu political party itu hemprek amen pana politics banking tonang ko jahan cuma tuson bom kuk bangke nang nilu jini lo nitum lake cobai bebe itum han non nang ka dilute hadi labang so isu bangan itum han hemprek isu bangan dilute all lo lasi non nitum bangke labang e project thelo nitum bangke implement back na article 244A bangke itu pini lake nang nitum atheno nije dak Pini alang litum kachesong aputhak angsong an angtong kapaleji aphanpura Samson Singh Ingti Memorial Park atheng no along pen armu kachejeng paduponsi DCSI hemalong an paledam pen Assam Governor aphan kapanong si Pinpur alotami pajirdam Dipu pen camera person Rosan Hansi pen Sarjip Kathar Karbi Anglong live Bokajan LA angkang nongnam kachatangklong Eastern Karbi Anglong College along governing budia tumpen surihini rakresir kepen inkoya bahaphan akimi Eastern Karbi Anglong College Students Union Society kilik patuponji pu kepang dakpon atengpen returning officer Debobrata Bora aphan ingvaisi niphai inkoya rapho chiti arni EKA CSUS bangphu kangwai pado Ada porpai kep apor pen kilik cheng ponsi anigang sang porpai pli apor an pasang ponlo la sopi kang chap la pen kelaka asai klem ponlo bangso kang sai pona hut ang thekelong pon atengke kong chun bang aphan sarmen tiso rap kong chun bang sar kleng rongpi chepate jok flot pen arpu kelong pon mai phu long sar timu dun mai phu pirbika bepi pathuai hin kelang chari abang bikas ingti la pen bang trok atum kaprek arpu chepalong dunsi mesen pen bang phu kang wai pachun pon Bukajan pen anonterang Karbi Anglong live non malam so phan birta ington pon iksenang
It's me, the Foots, the represent the run featuring with SC Rocky and Akan Shine Hippie. Music night, it's DJ night. Music night, it's DJ night. Yeah, DJ, 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 yeah, yeah, it's DJ night. Yeah, yeah, it's DJ night. Music night, DJ, DJ. Sami kila mi araje logbon tareta abi bidun bon chupa chadun chupu aning dudnong laki dirti aron biara bong odom pene ke kandas ru alon kanon lulon senje perolon kanon lulon senje perolon SC-Rocky Music pilo on, rangon to them flow along. Biara bong odom pene toka nang rangon sengbu chitorong liya joki yang bong. Dihinamo phi puthot birta arju pathu senang Veskar Bianglong Hawaipur Nowai Bill arong along pini habit kedonangji ingnam ingnar ajoner lota kedover ajok kopai kelangno muna chohan aphan ingnar katengkheng ajok aprandam nanglo Hawaipur po adim pen kahelo kilometer ke bagdoji adim Nowai Bill arong along towi ajo inut muna chohan aphan ingnam a ingnar katengkheng ajok aprandam nanglo Birta kachini dun atengke towi ajo mithang kati kitang anok lapen sok ingnar paheno et ajoksi rit ke hon kedam bom ahut men ingnar katengkheng dun ahut muna chohan chepajok un esi adim along amat aprandam nanglo bangso ahavar along aprang ta lason thak ingnam a ingnar pen kachipu ki thiaphai do olo pusi than ladak pen ingnam raiko matum ingnar aphan kelang chari un e angthek klang daklo Havar arat pen kichilot abang fu ahema sorapan sorkar ehin pen akerap pivek nangji anparta katiki kanhok satami akerap Havar arat aphan pinangji putarat pen hangpon Hamren pen Daniel Inghi Karbi Anglong Live Pini All Assam Small Tea Growers Association Karbi Anglong District Committee ahin pen sonpho aputhak kemang padosi CEM tuliram rong hangaphan pinpur alu kapajerdam Sakatiki ahin Karbi Anglong District along ta kapaching thudun thekjia phanpura All Assam Small Tea Grower Association Karbi Anglong District Committee amahang pathekdun si pinang an ke claim asai chipaduk ponlo nonlo bangso committee ahin pen Karbi Anglong along Sakatiki ahin kopi akeng kamsi kedeng ponloma lapen non kopi PC kemang pon ma puthak jong pon si pini CEM tudiram rong hang aphan pinpur alu pajerdam Pinpur alu pajerdam de raphi district press club asai hemalong pherangki amai ke pha ahut AAST GAKADC amai pu Indrakata Harpal Kongchun bang khorsing singnar lapen sikdang chunbang sarkar phangcho tum kaning jatengke 1987 চনত আমাৰ অল আসাম স্মল টি গ্ৰোৱাৰ এছ'চিয়েশ্যন চমুকৈ আছগা বুলি সংগঠনটো আমি জন্ম দিছোঁ চৰকাৰে হওক বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে হওক নিবনুৱা সমস্যা একেকোবত সমাধান কৰাটো সম্ভৱ নহয় তে আমি ক্ষুদ্ৰ চাকিত সন্থাৰ জৰিয়তে আমি ক্ষুদ্ৰ খেতিয়কসকলৰ লগত আমাৰ কিছুমান নিবনুৱা সমস্যা যিবিলাক নেকি তেওঁলোকে কোনো চৰকাৰৰ চাকৰি পোৱা সম্ভৱ নহয় আৰু কিছুমান নিৰক্ষৰ ABCD জ্ঞান নথকাবিলাকক আমি সংস্থাপন দিছোঁ সেয়েহে বৰ্তমান এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা বিষয় বৰ্তমান অসমৰ পৰিস্থিতিত ভাৰতবৰ্ষৰ পৰিস্থিতিত অৰ্থনৈতিক যি টনকিয়াল যি বৰ্তমান যি প্ৰব্লেম যি নাটনি এই নাটনি সেই টনকিয়াল কৰিবৰ কাৰণে আমি ক্ষুদ্ৰ খেতিয়কসকলে অগ্ৰসৰ লৈছোঁ Ahok pet sakatiki kangtung matiki klem aning ke hangvek atuma phansi Karbi Anglong Autonomous Council pensa aklim ronangji Karbi Anglong Autonomous Council along T-cell puthot pangtang pon thunangji lapen Karbi Anglong along ta sa akor council ahin pen pangninangji puhe hui aputhaksi jongdun lo pusi alang litum ningje Pherangki amai along alang litum kaningji thuke pini CEM aphan pinpur alu kapajerdam ahut alang lipen un an ke klem kedam nang pachun pi pusi nang chakdun lo puta pherangki amai along ningjirinti kedam dang surihni rakrener kep aningkan an ke Karbi Anglong sakatiki ahin ingdeng choksi an ledun lo আমাৰ টাৰ্গেটটো বহুত আছে কিন্তু বৰ্তমান 2018 চনলৈকে আমাৰ সমগ্ৰ অসমত এতিয়া কাৰ্বি আংলঙৰ পজিশ্যন সপ্তম পজিশ্যনলৈকে আমি দখল কৰিছোঁ কাৰ্বি আংলং বৰ্তমান মুঠ ক্ষুদ্ৰ চাকিত আছে 3613 তাৰে আমাৰ এৰিয়াটো আছিলে 17320
বিঘা মাটি চাহ খেতি কৰা হ'ল আৰু প্ৰতি বছৰ আমাৰ 3,03,10,00,000 কেঁচা পাত উৎপাদন কৰোঁ প্ৰতি বছৰ কাৰ্বি আংলং Halapu bang suriner kepra pharuke thomra grehini vorengkavi atumaphan pachongdat abar saipi ponlong lupusi alang litum pherangke amailong ningje কাৰ্বি আংলং সমগ্ৰ কাৰ্বি আংলঙত বৰ্তমান 8,312 জন আমি সংস্থাপন এমপ্লয়মেণ্ট আমি দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ তেনে ক্ষেত্ৰত কাৰ্বি আংলঙৰ তৰফৰ পৰা যিহেতুকে সপ্তম স্থান দখল কৰিছে 1 নম্বৰ হ'ল তিনিচুকীয়া 2 নম্বৰ হ'ল ডিব্ৰুগড় 3 নম্বৰ হ'ল যোৰহাট 4 নম্বৰ হ'ল শিৱসাগৰ 5 নম্বৰ হ'ল গোলাঘাট 6 নম্বৰ হ'ল শোণিতপুৰ 7 নম্বৰ কাৰ্বি আংলং অসমত বৰ্তমান 32টা জিলাৰ ভিতৰত বৰ্তমান আমাৰ কাৰ্বি আংলং স্থান পাইছে সপ্তম স্থানকে পাইছে Dipu pen camera person Rosan Hanse pen Sarjip Kathar Karbi Anglong live Pini prime time abir tabangki lepon sikang ton iglo dumi thakmi kardom